mwaramutse tariki ndwi z'ukwezi kwa munane umwaka w'2026. Niba muri Republika ya Congo amahoro atabonetse ubwo bisobanuye intambara, kandi niba muri Congo umutungo kamere wawo utagenzwe neza byanga bizakunda ngo bizakomeza kuzana intambara. Ni kamwe mu basesenguzi bakomeje kuvuga abashingiye cyane cyane komeje kuri ubutaka bwa Republika ya Congo n'ibihugu bifitemo inyungu. Ubu rero misi itatu ishize havugwaga amakuru yo kuba mama 23 ageze mu ntara ya Maniema ugana mu ntara ya Tanganyika. Cyari cyuka we ngo cyari gihuwa, ntago bigeze bananutse ibirenge muri kara karere ngaho da. FARDC n'ibinyamakuru byo muri Congo namwe mu banyamakuru barabigaragaje, bagaragaza ko 23 ibyo yavuze ko bageze mu gace ndaza kububwira harimo na Rurenge ngari ikinyoma cyambaye ubusa, batigeze banutsa y'amazuru, batigeze bahagera. Yego bagerageje gushaka kwinjirayo ariko byaranze. Ninde wabakumiriye? FARDC igaragaje uko yitwaye cyangwa se igaragaje ubushobozi yakoresheje kugira ngo ihangane na M23, ndetse bagaragaza neza ko ibyo ikomeje gutangazwa yuko iki gice cya Congo kizajya mu M23 ari ukubeshya. Na santimetero n'imwe yo muri Maniema izigirira mu biganza bya M23 niko leta ya Congo batangaza. Muri gace kose ko mu ntara ya Maniema kari well cyangwa se bien occupé, kagenzuwe neza cyane na FARDC abazalendo, ku buryo ngo nawe ushobora gupfa kuza bunganya umutekano muri kara gace cyangwa se muri kara karere nk'uko amakuru nyirizina abyemeza. Reka nze tubigemo kamwe ku kandi. Hanyuma si ibyo gusa turagarukaho, ahubwo M23 tiravuga ko yagaruriye inka abaturage bari barambuye na wazalendo. Inka zijya kuri 37 zarajyanwe n'abazalendo muri Kabare ngo hariya muri Kavumu. M23 yakoresheje uburyo buhambaye kujya yigarurira ziriya nka izigarurira abaturage. Byavuzwe ku munsi w'ejo ko M23 yabonetse iri gushorera inka hakibazwa iyo zijyanye, ndetse bamwe mu banyamakuru muri Congo bashinje M23 kwiba inka z'abaturage mu gace kambayo ngizitwaye. Gusa nkuko nakubwiye ntacyo M23 yagatangaje kuri ibyo birego, ngihakana ibyo birego byita ibinyoma ko y'ibyinka cyangwa se yakana mu mashusho, ariko bije kwemezwa icyabaye ni iki cyabaye. Ni make M23 ije kuvuga neza nyirizina icyatumye izo nka ziboneka izifite muri rusange. Ibyo nazo turabigarukaho. Yitwa Bwana Omri Yokutumba, biravuga yuko ngo yaba yaramanitse inkweto. Ni umwe mu basirikare bakomeye cyane ba Republika ya Demokarasi ya Congo bakoreshwaga mirongo y'imbere ku rugamba. Yakutumba umuyobozi umwe muri wazalendo, byavuzwe yuko atakiriho, yapfuye. Byagenze gute? Ese Yakutumba koko yarapfuye ntabwo akiri muzima? Yishwe ryari? Yishwe nande? None se imba biri kuvugwa ari ikinyoma, ni bande bari kugihimba? Ibyo nabyo turi buze kubigarukaho muri rusange bikomeje kuvugwa ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Congo. Gusa iyi nkuru nize kugucika. Mu mujyi wa Uvira hubatswe, navuga ngo hubatswe, hashyizwe brigade ikomeye cyane yo gucunga mu gice cya ruguru no kwirinda ko uyu mujyi wazongera gusubira mu buzago bikomeye. Ni brigade ihuriweho na FARDC na FDNB mu gucungira umutekano uyu mujyi nyirizina wa Uvira. Unyemerere nze nawe tubijyemo, hanyuma kamwe ku kandi kubiri kuvugwa atajyana kimwe dusiga inyuma. Ngwaye ikaze tujyane ku musozi nk'ibisanzwe. Jewe Rumungu wa Kamanzi uruwande, ikaze kuri mwese. Nivyo ibikomeje kuvugwa ku butaka bwa Republika ya Congo. Ni intambara, ni hangana ku buryo buhambaye ikomeje kura muri kino gihugu cya Republika ya Congo. Ariko buri munsi hagenda hagaragara amakuru mashya ajyanye n'uburyo ku rugamba bimeze.
mbere y'izi nkuru zose zindi nakubwiye mu nshamake ariko duhera ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo ugana mu ntara ya Maniema, ari havuzwe yuko FARDC yambuwe uduce tukigarurirwa na M23. Ibyo FARDC yaje guhakana ikabyita ibinyoma, ikavuga ko nta kuri na guke kubirimo kuko itizeraga ibyo bivugwa, ahubwo ikagaragaza neza cyane ko ibirimo gutangazwa ari ibyahimbwe bitari ukuri. Kuri ubu rero ubutumwa bwakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga buvuga ko umutwe w'inyeshyamba za M23 bashinja RDF wakoze inama yawo ya mbere ikabambare ho mu ntara ya Maniema, kandi kabasirikare benshi ba FARDC bishwe mu gico batezwe ngo bashaka kujya kongera kwigarura agace ka Kabambare. Ibi byatangajwe n'abanyamakuru batari bakeya, ariko bavugira cyane cyane kwanda rwa M23 byaje kugaragara cyane ko iyo nkuru cyari ikinyoma. Ubwo yabazwaga kuri ibi birego, guverineri wa Maniema Moise Musa Kabwankubi yahakanye yivuye inyuma ya makuru agira ati nta kintu na kimwe kiri Kabambare, nta santimetero imwe ya Maniema yigaruwe n'umwanzi. Iyi ni intambara y'itangazamakuru, ni y'imitekerereze yo guhungabanya abaturage. Ibintu biri mu nzira y'umutekano burundu. Ati ibintu biratuje bimeze neza. Ibyatangajwe yuko Kabambare iri mu biganza bya M23 ni ikinyoma, ni manipulation yo mu itangazamakuru, ntabwo ari ukuri. Ati ibintu bikomeje kuba uko bimeze neza ku butaka bwa Congo by'umwihariko mu ntara ya Maniema. Ati nta na santimetero n'imwe yigeze iva mu maboko ya FARDC ngire mu maboko ya M23. Icyakora ibyo byavuzwe kwinshi yuko M23 yakoresheje strategy zidasanzwe kujya yigarurire iyi midugudu yo muri Maniema, kandi yabanje gukoresha udukoryo tudasanzwe kugira ngo abasikari ba FARDC babuzwe ubushobozi bwo gukomeza ibitero. Ibi ngibi byongeye kwemezwa inshuro nyinshi n'abarwanyi nanone bo ku ruhande rwa Wazalendo, bavuga yuko batazigera bemera ko M23 ifata agace na kamwe muri Kivu y'Amajyepfo ngo ikomereze no muri Maniema. Bavuga yuko bakomeje gucungira hafi barinda umutekano wa ziriya localité cyangwa se turiya duce twose baducunze neza, baturindiye umutekano. Ibyo rero bigahamya neza cyane ko FARDC na Wazalendo ngo bahagaze bwuma kuri ibyo bice cyangwa se muri ibyo byerekezo. Ubwo kugeza amagingo aya muri Maniema, FARDC na leta ya Congo baratangaza yuko nta kibazo kiriyo, ntacyo M23 yigeze ihakorera, nta kintu na kimwe yigeze iza guhungabanyaho umutekano muri kariya karere. Ibigaragara neza cyane yuko FARDC ikomeje ahubwo gukora ibishoboka byose ngo izigarure n'ibindi bice bisigaye. Tugaruke kuri iyi nkuru. Mu 23 iravuga ko yigaruriye nanone inka 37 ngo Wazalendo bari baribye abaturage, none M23 ngo yongeye kuzigarurira abaturage, ibabwira yuko ibafashije kandi batazongera guhura n'ibyago bikomeye. Byagenze gute? Nkuko ku rukuta rwa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru babivuga, M23 yasubije ba nyirazo inka 37 zibwe ngo n'abarwanyi ba Wazalendo Kavumu. Ni ikimenyetso ngo cyihumure ku bashumba bo mu gace ka Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Ku wa 4 tariki 6 Kanama n'izi nka zashyikirijwe ba nyirazo 37 zose zaribwe ngo n'Abazalendo. Nizo amashusho yagaragaye agaragaza abasirikare ba M23 bashoreye inka. Ibyahise bitera benshi kwibaza ngo none M23 yaba iri gukora ibijyanye no gusahura muri Congo nk'uko bayibishinja. Ese ko tudasanzwe tuzi M23 muri bino bikorwa byaba bigenze gute? Byibajijwe inshuro nyinshi n'abatari bakeya ikintu cyaba kirimo kuba ku ruhande rwa M23. Gusa ariko mu nyuma abantu bahitamo gukomeza gutegereza ikiraza kuva mu bijyanye n'itangazo M23 yagombaga gutangaza, igaragaza nyirizina ni iki cyabaye cyangwa se byagenze gute, izo nka zabonetse M23 ifite zari izande, zagombaga kumenyekana. Rero mu kumenyekana kwabyo byaje kurangira bigaragaye ko M23 zanka yari ifite itari yazibye, ahubwo yari izizaniye ba nyirazo bari barazibwe na Wazalendo. Ari nacyo M23 yakoze kigatera benshi kwibaza byinshi kandi kwinshi muri rusange, nk'imbaraga za nyazo cyangwa se nk'imbaraga zikomeye zo kugaragaza ubushobozi bwa M23 nyirizina. Hanyuma
nk'uko amakuru akomeza kubivuga cyangwa se uko amakuru atangazwa abigarukaho, abarwanyi b'abazalendo ndetse na FARDC inshuro nyinshi bagiye bashinjwa kwica inka, kuziba, kuzirya, bakavugwaho cyane cyane ubugome nk'ubwo ngubwo. Gusa nabo bageze aho barabihakana, bavuga yuko iyo gahunda ntayo bafite, ngo ahubwo nabo bazana umutekano abaturage. Kugeza magingo aya buri ruhande rwose rwivuga ibigwi, rukavuga neza cyane ko ruri gufasha abaturage kubona amahoro n'umutekano, mu gihe nanone mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bamwe bagenda bashinjwa kugira uruhare rukomeye mu buryo bubi cyane bwo kugenzura umutungo muri ako gace. Ibyongeye kuvugwaho inshuro nyinshi, nk'uko nari maze kubigarukaho mu kanya gato gashize, aya makuru nayo ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ayahe rero ni amakuru ya Omri ya Kutumba, muri hanganira ibyo hejuru aho ngaho. Umuyobozi mukuru w'umutwe wa Maimai ya Kutumba Omri ukorera muri Repubulika ya Congo, William Omri ya Kutumba, biravuga ko ngo yapfuye, bikavuga ko yaguye mu bitaro byo mu Burundi nyuma y'ibikomere yagiriye ku rugamba rwa Minembwe. Ariko amakuru yabanje kuvugwa yuko yakomeretse bwa mbere, uvuga ko yagiye kuvurirwa mu gihugu cy'u Burundi. Amandi makuru avuga yuko nyuma kujya kumuvura mu gihugu cy'u Burundi, Omri ya Kutumba yaba yaragarutse muri Congo ku mirongo y'imbere ku rugamba nta kibazo afite. Nyuma y'ibyo nanone byongera gutangazwa yuko ya Kutumba yabarongeye nanone gutangiza gahunda y'ibitero ari gukorera muri Sange. Nyuma gato biza kwemezwa yuko ya Kutumba afite nanone ibikomere ngo bikomeye bishobora kumuhitana. Nivyo rero amakuru akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko yaba yarapfuye. Gambere zakanwe katapfuye, ndetse aranagaragara kuri kamera anyomoza ibyo binyoma. Umutwe wa Zalendo nawo wongera kubinyomoza uvuga ko ari ibinyoma gusa byatangajwe. Gusa kuri inshuro ntacyo Omri ya Kutumba aravuga ku giti cye, ndetse n'uruhande rwa leta ya Congo cyangwa se wa Zalendo nabo ntacyo baravuga kuri ibyo birego bivugwa, cyangwa se kuri ibyo bivugwa yuko Omri ya Kutumba yaba yarahitanywe n'ibitero ku butaka bwa Repubulika ya Congo, yaho yagiye kuvurirwa mu gihugu cy'u Burundi akaba yahaguye. Kugeza magingo ya kwemeza cyangwa kiriya twadukojeje ikosa, ahubwo gutegereza amakuru ya nyayo tubwira neza nyirizina icyabaye ngo ni igiki, nibyo byiza cyane, sivyo? Nibyo biraza kuduha kuri mpamo cyangwa se inkuru mpamo ku cyabaye kuri Omri ya Kutumba ngo ni igiki, muri make ubuzima bwe byagenze gute, ese koko yararashwe, niba atararashwe se none byagenze gute? Ivyo nibyo tugomba gutegereza tukamenya, tubibwiwe nande? Tubibwiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se umutwe wa Zalendo, mu gihe dukaye dufite amakuru y'uruhande rumwe gusa, birumvikana. Hama rero dugikomeza kuvuga kuri ibyo ngibyo, cyangwa se dugikomeza kuvuga ku makuru akomeje kuvuga gutagwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hari indi nkuru ikomeje kuvugwa cyane. Inkuru ikomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Congo ni irihinduka ry'imikoreshereze y'umutungo kamere wa Kinshasa, aho ndetse ngo bimwe mu bihugu bishobora gutangira kurebana y'ingwe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bitewe na cobalt ndetse na copper, n'amabuye y'agaciro cyo ku butaka bwa Congo. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yahagaritse guhera ako kanya kohereza mu mahanga ibikomoka ku muringa na cobalt kugira ngo bihutishe gutunganya ayo mabuye y'agaciro mu gihugu no kongera inyungu mu bukungu bw'igihugu. Muri make amabuye y'agaciro ya cobalt na copper ni umuringa na cobalt ntabwo azongera koherezwa hanze mu mahanga atongerewe agaciro ku butaka bwa Congo, atabanje yatunganywa neza ngakorwe neza abone koherezwa hanze. Ni Congo imaze iminsi iri muri gahunda yo kubaka inganda zitunganya amwe mu mabuye y'agaciro muri Congo, kabona kugerwa ku isoko mpuzamahanga. Rero ubu itegeko ryatanzwe nta cobalt nta copper bigomba kongera kuva ku butaka bwa Congo ngo bijyanwe mu mahanga bitongerewe umusaruro cyangwa se bidatunganijwe neza ku buryo bizana agatubutse ku buryo bugaragara. Ibi kabigaragaza neza cyane ko Congo yakomeje guhamya neza ubushobozi bwayo kandi izakomeza kubuhamya mu bijyanye n'inganda. Iri tegeko riri mu itegeko ryashyizweho umukono cyane na abaminisitiri b'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubucuruzi ku ruhando mpuzamahanga ndetse n'ubukungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umucuruzi ukomeye wa cobalt ku isi akaba n'umwe mu matunganya umuringo ukomeye Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ubu ifite umugambi wo gushyira imbere ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga byongerewe agaciro gakomeye. Icyemezo kigira ingaruka ku matsinda menshi akomeye y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro akorera muri iki gihugu arimo Clean Coal, Ivory Mines, CIMOS,
Huanghu Cobalt ndetse na Jingjin Mining, zimwe muri kampani zituruka mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse no muri Canada zakoreraga muri Repubulika ya Congo mu gucukura amabuye y'agaciro. Rero ngo iri tegeko cyangwa se aya mabwiriza mashya ashobora gutangira kugira ingaruka zikomeye cyane kuri ba nyiraya mabuye, ba nyiri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se ba nyiri izi kampani zacukuraga aya mabuye y'agaciro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse no kongerera ubushobozi Repubulika ya Congo kugira ngo komeza ibikorwa byayo byo kwiteza imbere urwego rw'ubucukuzi. Hari uburenganzira ko bwo gusonerwa kugeza ku mwaka umwe ku mishinga imwe n'imwe ifatwa nk'ingenzi. Guverinoma ya Congo irateganya gushyiraho uburyo bushya bwo gusoresha n'ibicuruzwa bimwe na bimwe by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nyuma y'amezi 3 y'inzibacyuho. Ariko hari kampani ngo zimwe zishobora kuzasonerwa ku byo kohereza mu mahanga uyu muringa, ari nabyo rero bishobora kuzatuma nyirizina birangira habayeho guhagarika cyangwa se ukutongera kohereza mu mahanga. Ariko nyuma y'umwaka za kampani zimwe zaba mu gihe cy'umwaka za kampani zimwe zaba zicyohereza amabuye y'agaciro ameze gutyo adatunganije, mu gihe izi ndizo zizaba zambubwa uburenganzira 100% kugira ngo amabuye y'agaciro atunganywe ubutaka bwa Repubulika ya Congo. Iki ni icyemezo gishya Tshisekedi Tshilombo uherutse kumvikana nanone avuga yuko ibibazo byo muri Congo bigomba kuzakemuka, Congo igatera imbere. Ni mu munsi wo kwibuka aba Kongomani avuga ko bazengo genocide yakozwe n'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni ibirego u Rwanda rwakanyiruka byita ibinyoma. Gusa Tshisekedi Tshilombo agashimangira cyane mu mvugo ye avuga yuko amakuba yose bafite, ibibazo byose barimo guhura nabyo byaturutse ku bibazo biterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uyu muhango, aho yagize ijya atangaza agira ati: nyakubahwa Vice Perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko y'igihugu, nyakubahwa Perezida wa Sena uhagarariwe ahangaha, Madame Minisitiri w'Intebe, umuyobozi wa guverinoma, Bwana Perezida w'inama nkuru y'igihugu y'ubutegetsi bw'ubucamanza uhagarariwe ahangaha, nyiricyubahiro umugore wa mbere mu gihugu, banyacyubahiro bagize inteko ishinga amategeko n'abasenateri, banyakubahwa abanyamuryango ba guverinoma, nyakubahwa Perezida w'inzego zishyigikira demokarasi, banyakubahwa abanyamuryango b'urwego rwa diplomasi n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga, bashyitsi b'icyubahiro, bagore namwe bagabo, inshuti zanjye zikomeye. Ibihugu zubakwa binyuze mu cyizere cyo gukomeza kubaho, nanone kandi binyura mu ngorane, kandi bisaba kuzitsinda mu z'ukuri bafite ubutwari bwo kwitanga ndetse no kureba imbere neza. Amateka ya Repubulika ya Congo ni inkuru y'abaturage bababaye cyane, ariko ntabwo bigeze batsindwa. Harakubiswe ariko baracyahagaze. Abantu mu mutima w'ibyago batigeze bacika intege ku mahoro, ubutabera no ku bumwe bw'igihugu. Kuri uyu munsi wo kwibuka Genocide, igihugu cyacu gikusanya urwibutso rwacyo, ububabare n'ibyiringiro byacyo. Ntabwo tubikora kugira ngo twibutse ibikomere cyangwa ngo dukomeze kuba imbohe z'ibyahise, ndetse yewe no kubaka ikigega cy'ubucuruzi binyuze muri ibi ngibi, ahubwo kugira ngo haboneke ukuri, abahohotewe bari mu mwanya wabo bagizweho ingaruka n'iyi nkuru mbi, bungabunge n'ibisekuruza by'ejo hazaza kugira bitazongera guhura n'izi ngaruka. Uyu munsi Repubulika yose ihagaze mu ituze, mu gutekereza ndetse no mu cyubahiro. Nshimira abantu babarirwa muri miliyoni, abagore n'abagabo, abana bahohotewe mu by'intambara, ubwicanyi, kuvanwa mu byabo, urugomo rw'ubusambanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bukorerwa igitsina gore byashyizwe ku gihugu cyacu kijya mu cyunamo.
iki cyubahiro mu kwibuka abahohotewe n'ibyaha by'iyi ntambara, ibyaha byibasira inyokomuntu, icyaha cyo gukubita ndetse n'ibikorwa byose by'urugomo byakorewe ku bantu bacu hirengagijwe amategeko mpuzamahanga, bishoboka ko bigaragara neza ko ari ubwicanyi bwa jenoside bwateguwe. Repubulika yunamiye imbere y'imiryango yose, abahohotewe, abarokotse ndetse yewe n'abagifite ububabare bw'urugomo bakorewe. Tunamiye imbere y'abahohotewe, abantu ku giti cyabo ndetse n'abavuzwe mu mazina, abashyinguwe, abatarashyinguwe, abamenyekanye n'abataramenyekanye, bose bakeneye ubutabera. Nta n'umwe muri buno buzima bwatakaye wakirengagizwa. Inyuma ya buri kimwe muri izo hari isura, inkuru, umuryango, bimwe mu nzozi ndetse n'isezerano ry'ejo hazaza. Buri kimwe muri ibi ngibi ni imyumvire y'igihugu. Buri kimwe cyose kiradutegeka. Mbere yo gukomeza kuri iki cyerekezo mu ijambo ryanjye, ndatumira nanone cyane kugira ngo tujye bimwe dutekereza, kwibuka abantu bose baguye muri iki gihugu mu byago. Ndagira ngo dufate umunota wo kubibuka duhagaze. Ndabashimiye. Ba nyakubahwa, bashyitsi b'icyubahiro, bavandimwe banjye nkunda cyane, nta bantu bashobora kubaka ahazaza hakomeye no guhindura isura nziza y'amateka mabi nk'igihugu cya Kongo. Iyi ngingo ntisobanura kugumaho dufunzwe n'ububabare. Kwibuka si ukuramya ibyahise cyangwa se kubungabunga imvune, ahubwo ni umurimo w'ukuri, gusaba ubutabera n'igihome cyo kwirinda kugaruka k'ubwo bugome. Kuva Kasika kugeza Makabola, kuva Katogota kugeza Mwenga, kuva Shabunda kugeza Kamituga, kuva Bukavu kugeza Uvira, kuva Tingitingi kugeza Kalima, kuva Nyakunde kugeza Kisangani, kuva Kishishe kugeza Lutshuru, kuva Kitanga kugeza Bwito, kuva Ituri kugeza Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema ndetse no muri Tanganyika na Kasayi. Gusa ahantu hose ni uturere twacu twagizweho ibimenyetso by'urugomo rukabije rw'ibi bikorwa bibi. Nyuma ya buri zina muri aya mazina hari ubuzima bugabanuka, imiryango yasenyutse, imidugudu yashenywe, abagore n'abana bakorewe iyicarubozo, imiryango itatanye kandi n'abaturage bose bahatiwe guhunga. Hejuru ya byose kandi hari ibishushanyo by'abantu bari mu bubabare budashobora kuzibagirana. Ibi byago si ibintu byoroshye, urukurikirane rw'ibintu byihariye. Bo ni bamwe mu bagizweho ingaruka n'urwo rugomo. Ubugome, kwivanga no kudahana byagize ingaruka ku bantu bacu kandi bica intege ubumwe bw'igihugu cyacu. Mu turere twinshi tw'igihugu cyacu, inyubako gakondo n'imiryango yarahungabanye. Abategetsi gakondo barishwe, abandi barirukanwa cyangwa se basimburwa ku gahato kugira ngo bahungabanye abaturage kandi bashyire abaturage mu bikorwa bibi. Jenoside y'ubutegetsi bunyuranye n'ubushake bw'ubutegetsi bwacu bw'igihugu cyacu nibwo bwashyirwagaho. Kubera ko duhanganye n'iki kibazo, Repubulika ya Kongo ntabwo izashobora guceceka cyangwa ngo yegure. Ugomba gukora ubushakashatsi no kwemeza ibintu bifatika, gukusanya ubuhamya, ubika ibimenyetso, kugaragaza ibimenyetso ku bahohotewe no kubaha urwibutso rwabo. Tugomba kandi kohereza ubutumwa ku mateka y'ibihe bizaza, ukuri, kubohoka ku kuhakana ndetse no kuva ku guhimba inkuru, ndetse tukagaragaza iz'ukuri. Ni iki gisabwa ku rwego rw'igihugu?
kugira ngo Genocost igaragare ko yavutse. Binyuze muri iyi Genocost, leta ifata ubwitange bw'ibanze. Nta muturage w'umunyekongo usigaye inyuma mu mibabaro ushobora kutitabwaho. Nta cyaha kigomba kwibagirana. Nta wahohotewe n'umwe ugomba gusigara adashyinguwe mu cyubahiro. Ku nshuro ya kabiri, mureke twige kuba bucece bw'amateka. Igikorwa cyo kwibuka ntabwo kigamije kurwanya abantu, ntabwo kandi ari uguhamagarira urwango cyangwa se ubutumire bwo kwihorera. Oya, ntabwo tugamije guteranya abaturage cyangwa ngo dushinje abantu bose kuba baragize ibyaha cyangwa se bagize uruhare muri bino byaha byibasiye abantu. Amatsinda yateguwe n'abantu bari bafitemo ububasha. Binyuranye n'izo, twemeza ko twemera icyaha rusange cyabaye, kandi nta mahoro ashobora kubaho nyakuri hatabayeho ukuri nyako, ubwiyunge burambye, ndetse hatanabayeho kumenyekana kw'imibabaro cyangwa se ubutabera n'icyubahiro cy'abahohotewe, kigatangwaho amahirwe ya politike kugira ngo abantu bubahwe. Muri iki gihe kandi tugomba gukomeza itandukaniro rikomeye hagati y'inshingano z'igihugu zo kwibuka ndetse no gushyira ibintu mu byiciro byemewe n'amategeko. Genocost ni urwego rw'urwibutso muri Repubulika ya Congo ku bahohotewe, abagizwe ibyaha bikomeye cyane by'ubugizi bwa nabi n'ibihohoterwa byibasira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibyaha byakorewe ku butaka bwacu. Impamyabushobozi yemewe n'amategeko y'itsembabwoko ku bijyanye n'ibyabaye bigengwa n'ibisabwa n'amategeko mpuzamahanga. Bigomba gushyirwaho n'inzego zifitiye ububasha hashingiwe ku ibimenyetso n'ibipimo ngenderwaho y'amategeko akurikizwa. Ubu buryo rero bubiri ntibuvuguruzanya, buruzuzanya. Urwibutso rurakusanywa, rurabungabungwa kandi rukoherezwa. Itegeko rikora iperereza, rigatanga uburenganzira ku cyaha kandi rigashyiraho inshingano. Kwibuka birinda abahohotewe gusibangana, kandi ubutabera burinda umuryango ukudahana no kongera gusubirwamo kw'ibyaha. Niyo mpamvu guverinoma ya Repubulika ya Congo yiyemeje kuyoborwa nanjye guteza imbere mu buryo bukurikije gahunda uhuza no gufata icyemezo kuri ibi zombi ibisabwa nk'uko bigaragara, kugira ngo tugumane urwibutso rw'abantu bacu kandi duteze imbere umurimo w'ubutabera. Tubikesha kwibuka ababikoze badusize. Dufitiye abarokotse ibyo ngibyo. Twebwe dufitiye abana bacu umwenda. Repubulika ntigomba kubirengagiza. Banyacyubahiro, bashyitsi bakunda igihugu, iki gikorwa cyo kwibuka kirimo gusubukurwa muri uyu mwaka uburemere bwihariye. Ubwo igihugu kiri mu cyunamo mu gihe cyo kwibuka abagizweho ingaruka, umuryango wa Kongo, abaturage ba Kongo n'ubundi baracyabazwa n'ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwimurwa ku gahato, gusaburwa umutungo wacu ndetse n'igabanywa ry'ubutaka bwacu. Igice gisigaye mu burasirazuba bwa Kongo kigaruwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, mu gihe miliyoni z'abaturage bacu batuye mu bwoba, agahinda no guhunga bahungiye imbere mu gihugu. Repubulika ya Congo ikomeje guhangana n'ubugizi bwa nabi buyobowe n'u Rwanda n'abaruhagarariye muri iki gihugu, cyane cyane bazwi nka FC23. Iki kigo cyangwa se ababicanyi bashinzwe ku shingiro ry'insinzi ngo n'ubuhigi, bahungabanya ubusugire bwacu kandi babangamira ubusugire bw'ubutaka bwacu, kandi bigahungabanya uburenganzira bw'abaturage ba Kongo bwo kubaho mu mudendezo, mahoro ku isi basekuruza babahaye. Wahohotewe rero bo ejo n'uyu munsi, warokotse ku miryango yabuze ababo ndetse no ku miryango iri mu kababaro, ndabahanganisha mu izina ry'igihugu. Imibabaro yanyu ntizigera yibagiranwa, icyubahiro cyanyu ntikizigera kivugwaho na rimwe. Uburenganzira bwanyu bw'ukuri, ubutabera ndetse no gusana umutekano bizaba ari ibintu ugomba kurindwa. Banyakubahwa, banyacyubahiro, bashyitsi, mbakunda igihugu,
amateka yacu atwigisha ko ubugome butazigera bubaho bayeho ikimenyetso cy'ibintu bifatika byo kurwanya. Birashoboka ko urugomo rurimo kuba ikintu gisanzwe, urwango rurimo kwirakwizwa, amagambo atesha agaciro ubumuntu, ubugome buhinduka gahunda, kandi ko kudahana bikomeza gutera ibiza. Niyo mpamvu kwibuka bidashobora kugira icyo bikora hatabayeho gukora ibishoboka. Ni itegeko ry'ubu kandi ni inshingano ku byerekeye ejo hazaza. Bidutegeka kurinda abaturage bacu, kugira ngo dushimangire ubumwe bwacu bw'igihugu, kugira ngo turengere ubusugire bw'ubutaka bwacu, no kurwana tugabanya ubukana bwo kuhakana amateka, guhimba amateka, gukoresha amakuru mu buryo bunyuranye, ndetse n'ikintu icyo ari cyo cyose gitera urwango n'urugomo. Muri uyu munsi wo kwibuka ku gihugu cyacu, njyewe nemeje mu buryo bweruye imbere y'igihugu n'umuryango mpuzamahanga ukwishyira ukizana gukomeye kwa Repubulika ya Congo, kugira ngo amahoro atunganye, arambye kandi ahamye, ashingiye ku mategeko mpuzamahanga, kubaha icyubahiro cya muntu, ubutegetsi bw'igihugu n'ubusugire bw'ubutaka bigerweho. Kandi ntihakagire uwumva nabi. Ubushake bwacu bw'amahoro ntabwo ari intege nke cyangwa ngo abe ari ukwiyanga. Abaturage ba Kongo bafite uburenganzira bwo kubaho mu bwisanzure, umutekano, mu bumwe bw'igihugu cy'amavuko yabo, kandi bafite ububasha bwuzuye. Ubu burenganzira rero ntibushobora gusobanurwa cyangwa se kuganirwaho. Ntabwo ari ikintu gishobora kubanza kuganirwaho cyangwa se ngo gisubizwe inyuma. Niba umugore wese wa Kongo, umugabo, buri gisekuruza cyose cyagenewe kuzasimbura abangaba kigomba kubaho. Inshingano yo kwibuka no kurengera ubusugire bwacu bikomoka ku bisabwa bimwe: kurinda ubuzima, gushyiraho ukuri, gukorana ubutabera, kubungabunga icyubahiro cya muntu n'ubwishingizi ku bantu bacu. Amahoro agomba kubaho mu buryo bwemewe n'amategeko.